Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiyan isab kita balik nagpatan programatin ko ito sinlasayten bang sine yene tagna muslim aman me sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tagna muslim yene andane Khadijatu bint Khuwailid. Pasuno Abu Bakar As-Siddiq bagayne. Pasuno danganakan ne Ali ibn Abi Talib. Pasuno Zaid ibn Haritha bataan ne. Pasuno Uthman ibn Affan. Pasuno Az-Zubair ibn Awam. Pasuno Abdurrahman ibn Auf. Pasuno Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pasuno Talha ibn Ubaidillah. Pasuno Suhaib al-Rumi. Pasuno Abdullah bin Mas'ud. Pasuno Abu Dharr al-Ghaffari. Pasuno Sa'id ibn Zaid. Pasuno Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Pasuno Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Pasuno Asma bint Abi Bakar. Pasuno Fatimah bint Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iyan amban me tagna Muslim magkahagad si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti apa saja man siya. Kung ito puwas amban pagdakwah sekretin pinatampal ni pagdakwahin. Pinamahalayak ni pagdakwahin. Pagtabligin. Umasek yene si Islam si zaman ituin kulang maglabi atau palabi ang bantel lumpu kayo sampai tekkain ayat Allah subhanahu wa ta'alahin fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kung ito magdakwa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuk may kasawian ne dakwa pinamahalayak manaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si puno Safa. Ini puno Safa ini pagsaihan lay Safa was Marwa pangkyo tagna magsai ini naman Safa nalai si puno yung panamalikan in Rasul sallallahu alaihi wasallamin sarta ngalingan ne in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Quraishin sampai patimok ne yene me aahin ganta pakale nga hasil bangwe ngalingan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Muhammad pa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misarahin bang kampain nakahan kuwe niya si bukutan punuinin atawa si lihak dan kepakmiaan pen we kura song monokaam kahagad biku napain may ahin awe pinain we sab kiwe kinahagad ga keo bakas kasusuleyan we kami putingan ga niya bakas pakasipan kami kao puting naku ito pa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako pa inni malalaan kaam yene si siksa peddes nanenggehep ya si Abu Lahab niyan si itne pain niya sal sengog teed kyo pain ni ito ruhati panimukan no kamihin na paturun in ayatin yene si palihalan Abu Lahab yene surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Kung ito
Pagi magdakwa na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinamahalayak nuk may kasawian nin. Pinakuwe may Quraishin sisiit ni Abu Talib. Yan Muhammad we usa de. Sumagwa nin Abu Talib dinipensahan no ina innabihin. Amban may kakahinang ipininhad bang si Islam. Bangkyo nga dependihan Nabi. Bangkyo nga dependihan Muslim hilang hadje. Sumagwa nin Abu Talib misan say hinangin Nabi ni hati depensahan nin ka duye. Maka mong paatiyain kakahinang nin. Painne dakyo mag-ang pain Abu Talib. Bisarahon ini kawayaan nun. Gay kyo pain ni pasurender ko, gay kyo pangurong ko. Nain bisara in Nabi Muhammad SAW pain ni apa kumikite. Misan pe pain ni betad de mian pamasanggup akuhin binettad elewin si kanawanan ko, bulanin si bibangan ko, na mustahil mag-happen ni ininen. Di na inambanan si ako, yan ipakaradyaaninin asal gay ambanan ko, nabuhat e parkadali, may sayin ni. Gay pa ini ambanan ko, sampay ko dya pa ini binasa, atawanin, padantop yan dakwa ininin. Bisara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagwa ay hapgar Hira si Kemon si tiap-tiap 20 tahun may dambulan laiwan ko sigite si iyakan mag ito bisarate mag ibadat la idim anuhin yataabad dim 20 glingabin nabang niya samyaan may amiskin pinakano ne uus bang pagwa samyaan ne billaan ban gar Hira palabe yaman Kaaba patawap si Kaaba na sine yene ashira yene pamilya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapitin yene si bisara Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratak al-aqrabin yene Banu Hashim kung tinainin di si Al-Muttalib, Banu Naufal, Banu Abd Shams. Kapandakan nin may kaanakan si Abdu Manap. Napainte panubo si Kinana. Iyan bilang tambatin si orasinin magkasuak tabi pabalik si next video insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa si Keman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.